talafatu telefono radio Samoa le nei asfaraile ma lula folau usmel fa afonga o tala o taiao. E le o talia ina le minista o leo Poto Williams fa mtalanga ua fa atetele vesi ngā kengi au kilani o na ua tele vave atu le fa afai ngā luenga o tangata e o i kengi nai lo le fa afai ngā luenga o nisi leo. O le maulea se tasi o taita i feso o ta i makengi Billy McFarlane i le mai a ripotia mai ai. O isi fo i fale tawhana i le pō le aso lulu. Maia McFarlane o loo iai wha amaoninga ua vave atu na wha afai ngā luenga tangata e kengi nai lo le wha afai ngā luenga o leo. Talia le minista e le sa o nei wha mtalanga ma o lea lava fo i o loo tali mai leo i o so wha ingo o loo tutupu i wha maumau ngā poto e se fulu wha a fe leo o loo ngā lulu e iso o se vaenga o le atunu. A o te enai lai poto mai le asosio leo o loo iatu o ia tau ngā whana o loo whaia nei au kilani wha apea wha north I kengi le tribesmen ma le killer bees ma e le fau le vao kengi nei e lua I pe ona wha amaunia e le peristene o le asosi Kreska Hill. Tu mai ai le afiango a inga, mai se tasi o sui wa levo na iai le kengi an le Black Power I tala le News Hub, Dennis O'Reilly, o le afio fale o a inga o na o le vao kengi ua tatau o na tuu. E le ile leo na pūlea e le oranga tamariki le polo kalame ono se fulu miliona, e fe soa soani ai whana ua afia mai feu soa inga le manuia, ma o le mafuanga lea na tau fia I loa. O le whai unga leo ilo ngā le vaenga tūto atasi na ilo ina le nei polo kalame, ma o le reporti watu ina mai e le I lava tā pena. Le leo na whaata atia ma ne nefu, ma o le mafu anga leo le leto e whaia. Pei tai o nei mea uma na whaalilo uma e le I whailo ina mai le atunu pau o lea sa sautala o le lei, ma e le I whaingofia fo ona tā pāle ilo ngā na whaia nei. O le whai unga le lua fesfuluiva na tu ina tuai le oranga tamadiki na te whaia suingo au nanga e lua mo whanau. Ma o se tasi polo kalame e lango ai le anavata o le malo. E fe soa ni tangata a fia mai fe usua inga le manuia o lo alia e mai tutonu o ainga. O le ono se fulu miliona fo ina wha matu mai mo le polo kalame na fua mo le whātau sanga. Ma a ufafonga mai e iluma e wha ulu o lo o le leimea uma. E le o le unga le wa maua mai so enga na whaia. O se tasi o I tū whainga tā wa maua nei, o le ai o ni wha maunga le pāketi e ilo ai mea na whai, ma le tūpe na alu. Ona o le leanga tele o le whaafoino le nei polo kalame, tāpuni ai loia au kuso le lua fe luas fultasi. Ma I lea taimi, wa amata I longa lea e sa waile reporti ua whaalau I loa. Masalo mio le tamana mawalo na tino maliwi Mount Albert I au kilani, na fasi o tia au iei savalingo le afiafi. O le ua tatala so e ngā leo le maliu o le tamana mawalo na tino maliu, I le pō le aso lua o se tasi na whaao o ia I se isi le oti. O le latalata I le fitu o le pō lava lea na maua I se tasi le tino maliu o le tamai Mount Albert. Ma ele o iei se tari tonunga o leo a mea na a fia I le whaao ngā o se la au malosi. Befe so o tai fo I mawesi ngā kengi o lo iai nei I au kilani. I reporti watu ina mai e whaapeo se tasi e nofo I Mount Albert, ma o lea sa au ia nei le pakaya ngā I ilona a inga, ma e maua I le ilevo na maliu. O lo wha wopea so e ngā leo ma o lo whai maasi e leo lea pitonu. A o wala au mai ei fo I tangata lau tele fe so o ta I atu I le ofisa, pe a si la fia nisi whaamtalanga po o lo I fo I ni ata mai le CCTV e fe soani I sa I le ilinga o lo whaia nei. Ua manatu le South Waikato District Council e whaia se isi suinga I whaatosi nā tuai tangata siasi. Ma o leo wa ai e tu iai ma le Community Pasifika. O le whaamaoninga lea mai le sui o le council ma o le masina fōwala o fuafua e whaalawi lo ai. Taritono le Local Democracy Reporting o le a iai suinga I lanu. Whaapea whaupunga leo le atu iai anga nua tangata Pasifika o loo I sauti o Waikato. E silia ma le luas fulufaa fe tangata o loo au mawilea vaenga o New Zealand, ma e tusa ma le tolu se fulu 5% tangata Maori, ma le se fulu 2% Pasifika. O le nau ta inga tele ia wha au popo ai tangata tā whawhau atu wha apea ma tangata Inivesi au lava le tamau ainga. E o atu le afa miliona le tau atoa o le Apollo Keti. Matala muli, e le lava le lua se lauta alai le tangata wha atusa, I le te leo le afianga o tangata Bromley Kalai Estete, mai le manongi leanga. Tolu afe tolu se lautangata a fio Bromley na ioeina le City Council a Kalai Estete ananafi o le amaua le lua se lautan la ona o a afianga me le manongi leanga sau me le Christchurch Wastewater Treatment Plant. O ilanto fo iwa ioe le council ua na o nisi o ainga wa filfilia ma o le toa tele o lo ono nofo I Bromley.
O se fesoso ani tupe sau me le tasi miliona na tu ese le council, ma o le valu se lau wafe tā la e alu I tangata o ainga, a o le isi lua se lau wafe tā la e mo le silia ma le lua se fulu wa onga. O le to atele na faali manatu I tala le staff ele o fia le lua se lau tā la mawhamtalanga, e le lava pe afua ele tawal ele tise. O air purifiers, manongi le ango lava, ma le tele o fesuia inga mo ainga. Ai mai le council, o le vai aso fau lo fuafua e ave SA filters wa faaleangaina. Lea e mafua le manongi leanga ma o le isi lua vai aso asau, o le afa iloa mai ei fo I maisi tā penanga mo leanga I luma. E amata maua le lua se lau tālai le tangata, I le aso ngafua o le vai aso asau. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.